Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi mu gitondo cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Inshuti bavandimwe, reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Turahera ku makuru avuga ku kijyanye n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo ubwo yitabiraga igikorwa gikomeye cyane cyo gufungura stade Intwari ariya i Bujumbura. Nyamuneka ni byinshi byaje kugenda bigaragara ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yaje atinze asubirayo atinze, ibyo muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko muri iyi minsi ubuzima bwe butameze neza, nyuma yuko ku munsi w'ejo yitabiriye igikorwa cyo gufungura stade yitiriwe Intwari, ndetse benshi bari bamutegereje mu buryo budasanzwe. Ariko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yahageze n'ubundi umwuka bigaragara yuko utameze neza. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi biragaragara yuko mu by'ukuri muri iyi minsi atamerewe neza habe na gatoya, nubwo bwose agerageza kuba yagenda agahagarara imbere y'imbaga. Ariko nanone bigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi yaba yarahuye n'akamaramaza cyangwa se yarahuye n'isanganya rikomeye cyane. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, turebere Veriane Ndikuriyo uri muri itegura gufata ikibanza nyuma yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda bujya habi. Ariko nanone tuza gukubitira ku kijyanye no kuba izi saha ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nanone butari kuvugwaho rumwe n'abanyagihugu, aho bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe kigeze ngarekura ingoma ayihereza abandi nabo bagerageze barongore igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo. Nanone turebe Madamu Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye, ejo ku munsi w'ejo yarari kumwe na mugabo wiwe. Ariko nyamuneka bifu hagati yiwe na Veriane Ndikuriyo ntago zishira isaha n'isaha. Mushobora kuzumva ngo Veriane Ndikuriyo yavuye mu mwanya wiwe kubera yuko azize amahitamo yo madamu w'umukuru w'igihugu. Ni umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi itandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko atigeze anezezwa na byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ku mugabo wiwe, nyuma yuko kandi uyu mugabo Veriane Ndikuriyo agereranyije ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza. Ibi ngibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri ngaragasuzuguro gakomeye cyane yaba yarasuzuguye umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bitari bubashe kugenda byihanganirwa n'umugore wa Perezida wa Repubulika. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru akomeje kugenda avugwa, na makuru mu by'ukuri avugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho ingabo cyangwa se intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi zikomeje guhangana bikomeye cyane mu mashyamba ya Kongo, barakotana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Zamaze kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri tageti mu mirwano yabo ari uguha isomo rikomeye cyane abasirikare b'Abarundi. Muraza kugenda mumenya uko bihagaze abasirikare b'u Burundi, kandi biravugwa yuko nanone baba bari kwiyongera ku bwinshi mu kibaya cya Ruzizi, nyuma yuko iyi Ruzizi nyamuneka ikomeje kugenda mu by'ukuri nayo izamo ibibazo bikomeye cyane, aho bivuga yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 biherereyemo hano muri Ruzizi. Impamvu nta yindi nuko igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro, gahunda nyamukuru bamaze kugenda bafata n'ukwerekeza ibitero byabo Kamanyura, Sanje, Ruvunge, ndetse bigaragara yuko bashaka gukomeza kugera i Bukavu. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze. Ariko nanone turebe umugabo bita Faustin Ndikumana ukomeje kutavugwaho rumwe na Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri biravugwa yuko baba batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse isaha n'isaha mushobora kuza kumva ngo ubuzima bw'aba bagabo nabwo bwanyegejwe. Impamvu ni iyihe? Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi anengwa bikomeye cyane na zimwe mu nzego zitavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko Perezida Neva we akagaragaza yuko mu bishoboka byose agomba kuzasavinga Abarundi
nubwo bwose abarundi bamwe na bamwe batajya bumva doctrine ndetse n'imiyoborere y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda imuranga. Andi makuru kandi nk'uko twasanzwe tubibagezaho mu dukunde tuza kugenda tureba amakuru akomeje kugenda aturuka muri parti opposition, turebe diaspora y'abarundi ibyo ikomeje kugenda itangaza ku kijyanye no kuba izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye agenda akora amavugurura atandukanye, ndetse ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira. Inshuti bavandimwe, ngira ngo ibyacu ni amakuru, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, mudukorere share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza. Nibyo reka dutangire rero turebe ngo bihagaze bite amakuru atavugwaho rumwe ku kijyanye n'ubuzima bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo yari yitabiriye ibirori bikomeye cyane byo gufungura stade yitiriwe Intwari hariya Igitega. Ahangaha biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu n'ubundi yari ateganyije kuhagera mbere yuko umurukino rutangira, ariko yaje kuhagera urukino rwatangiye kubera yuko amakuru yavugaga yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwaba butameze neza. Yahageze haciyeho akanya Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe aza kumwakira, ariko nanone bigaragara yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu mu by'ukuri byagaragaraga yuko atameze neza. Ahangaha nanone amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gutanguza igikorwa cyo gufungura iyi stade ntago yigeze amara umwanya munini muri stade, yahise ahaguruka agenda igitaraganya kubera yuko byavugaga yuko atameze neza. Nanone kandi ibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri muri CNDD-FDD hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane, nyuma yuko kandi hakomeje gushinzwa amaroza akomeye cyane ari nayo ashobora kuba yarahawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, by'umwihariko kuri iki gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD murabizi neza yuko nk'ishyaka riri ku butegetsi, abariyoboye ndetse n'abakadire bakuru b'iri shyaka ni bamwe mu babanye mu bihe bitandukanye, bagaragaza yuko mu by'ukuri ari ubuzima barwaniye kandi baharaniye batazigera bareka igihugu cy'u Burundi ngo cyongere gisubire habi ngaho bagikuye. Ariko nanone igitangaza kiri ahangaha nuko nabo ubwabo ubuzima butaboroheye cyangwa se nabo ubwabo batameranye neza. Ni Reverien Ndikuriyo, ni Perezida Evariste Ndayishimiye, n'abagabo barimo ba Gaspari Baratuza, Prime Niyongabo ndetse Reverien Ndikuriyo, tutanibagiwe Ndakugarika cyangwa se umwite Gervais Ndirakobuca. Abo bose bakaba abagabo mu by'ukuri bagerageje kurwana, bakarwana mu bihe bitandukanye bashaka yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyabohorwa. Ariko izi saha bikaba bigaragara yuko aba bagabo isaha n'isaha mwakomeza kugenda mwumva ibyabo bihinduka, bagenda basubiranamo. Akaga kandi gakomeje kugenda kagwira ingabo z'u Burundi zikomeje kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo twakiriye amakuru avuga yuko mu gace ka Poezelo, ariko nanone si Poezelo gusa, nanone mu gace ka Runingu naho imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhatana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23, ariko nanone leta ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ifatanya n'ingabo z'u Burundi. Nanone kandi amakuru akagaragaza yuko kuva ku kwezi dushize kwatangira imirwano akomeje kugenda ifata indi ntera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bigaragara yuko n'ukwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi byakomeje kugenda bigaragara hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse bikagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi cyaba gifite akazi gakomeye cyane n'abasirikare barimo bararwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi mu butumwa bw'amahoro hano. Ariko nanone iri tangazo amaze kugenda asohora ryaje kugenda rigaruka ku kijyanye n'imishahara y'abasirikare ndetse n'ubuzima bwite bw'abasirikare babayemo mu mashyamba ya Kongo n'ibice bitandukanye hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Shuti bavandimwe, ngira ngo turaza gukomereza amakuru yacu nk'uko bisanzwe, turebe muri CNDD-FDD uburyo bihagaze, turebe Reverien Ndikuriyo intambara akomeje kurwana na madamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye, intambara idacogora. Benshi bavuga bati umwe muri bo araza kuhasiga gatwe, ariko nyamuneka
Kadi. Ubu ngubu biravuga yuko intwaro zose zamaze kugenda zireba uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, mu gihe icyo ari cyo cyose ngataragenda nkajya gusaba imbabazi uyu mutambukanyi wa perezida Evariste Ndayishimiye, ngira ngo ni Angelina Ndayishimiye musanzwe mumenyereye nka mama Pasiteri, nka mama w'igihugu. Turaza kugenda tumenya andi makuru akomeje kugenda avugwa, turebe nyamuneka di ahangaha tukiri muri aka karere ka Afurika Burasirazuba turakubita ku butaka bw'igihugu cya Kongo, naho turebe uburyo bihagaze ku butaka bwa Kongo. Ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko ubwo ni bwose kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko bita Claude Ibalake, uyu nguyu bakavuga yuko ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, tayari izi saa akaba yamaze kugenda agera i Goma, ndetse ku rukuta rwe rwa X amaze gutangaza yuko ku munsi w'ejo azagirana ikiganiro n'itangazamakuru, ndetse press conference izagenda igaruka ku kijyanye no kuba uyu mugabo yamaze kwiyomora burundu kuri leta ya Kinshasa, akaba yamaze kwiyunga kuri M23. Turaza gukomereza amakuru yacu hirya no hino, by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, turebe imyigaragambyo ikomeye cyane irimo irategurwa nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari muri cadre force majeure. Turaza kugenda tureba ibyari byo ukwikeka gukomeye cyane mu bayobozi ba CNDD FDD mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, naho turaza gukubitirayo turebe ngo biraza kugenda bite ko hashinzwa ubugambanyi, ndetse binavuga yuko umwanzi w'akadasohoka wa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afite indaro muri ibi biro byiwe ari byo Ntare Rushatsi. Ni amakuru menshi rero agiye atandukanye inshuti bavandimwe tukiri aho ngaho, ariko nyamuneka di mudukorere subscribe, mudukanire like, mudukanire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu n'amakuru tugenda tubagezaho abikomeze kugenda bibanyura aho muherereye. Ubu rero bidatinze reka dutangire twanzike tubabwire yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwamaze kugenda bujya habi cyane, nyuma yuko amakuru avuga yuko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uburwayi budasanzwe yaje kugira, nyuma yuko mu by'ukuri habayeho igikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza ryateranirije hamwe imbaga CNDD FDD, ndetse igasiga Reverien Ndikuriyo yongera gutorerwa kuyobora uyu mugambwe CNDD FDD. Ariko nyamuneka bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we nta mahirwe yigeze ahagirira. Ngira ngo murabizi neza yuko mu mezi nk'abiri ashize uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yari ari mu ntara ya Muramvya, nibwo abaturage bamubajije ku kijyanye no kuba niba koko aziyamamaza manda ya kabiri muri CNDD FDD. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nta kindi kintu yigeze abwira abaturage kereka kubabwira yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera, kubera yuko ibi harimo bishobora kuba bisanzwe bimenyerewe yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi benshi mu bayobozi bayobora muri iki gihugu bayobora ku rwego rwa perezida badakunda kugira amahirwe yo gutangira manda zabo ngo bazisoze cyangwa se bisoze amahoro. Ubu rero biravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri ahabi, ndetse benshi barakubitira agatoki ku kandi ati yaba yapfaga, kuko nawe abo yishe ni benshi, barimo Guillaume Bunyoni ukomeje kugenda anera mu munyururu, kandi yari umugabo wasavinze igihugu icyo yari afite cyose akaba yaragiye agihereza igihugu. Si ibyo kandi muranabizi neza yuko abagabo barimo Adolphe Ndikumana wamaze gutabaruka, by'umwihariko murabizi neza yuko uyu yari umugabo w'incabwenge ndetse ufite na byinshi yakoreye iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone tutanibagiwe benshi mu basirikare bagiye batabaruka kubera yuko ubutegetsi bw'abadede butabiyumvagamo. Amakuru kandi akavuga yuko Petero Nkurunziza nyakwigendera cyangwa se wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nawe yaba yaragandaguwe cyangwa se akicwa na bamwe mu barwanashyaka cyangwa se abo bahoranye, barimo na Perezida Evariste Ndayishimiye ushinzwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko ibi ngibi bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane hano kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko amakuru akomeje kugenda asa naho agaragaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwaba buri mu kaga. Icyo twabashije kugenda dutohoza nuko uwo bita Edouard Ndikumana nawe yamaze kugenda mu by'ukuri atangaza ukuri kw'aya makuru. Edouard Bizimana rero uyu nguyu biravugwa yuko yamaze kugenda mu by'ukuri atangaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu bushobora kuba aburi mu kaga, ndetse anasaba leta zunze ubumwe za Amerika yuko zigomba kugira icyo zikora kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yongere asubire mu buzima buzima. Bamwe badasanzwe cyangwa se mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bo bavuga yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwaba bwaragiye bugirwamo uruhare kugira ngo
benshi bashaka kumwambura ubuzima, barimo benshi bo muri CNDD-FDD, abandi mu by'ukuri ni abasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bamwe mu bashyirwa mu majwi harimo Denis Bucumu Nkurunziza. Uyu nguyu nawe mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko nubwo bwose aba mu ishyaka CNDD-FDD, umugabo wiwe watabarutse yagizemo n'uruhare mu gushinga izi saha, agaragaza yuko atanyuzwe uburyo igihugu kirongowe, ndetse agasaba yuko abarundi bose bahaguruka bakigaragambya cyangwa se bakagaragaza akababaro bafite kugira ngo ishyaka ry'abadede barebe yuko ryagenda riva ku butegetsi. Turaza gukubita ku yandi makuru kandi tubabwire yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ngira ngo benshi baravuga bati yamaze kugezwa muri Kira Hospital. Ibi ni ibitaro ngira ngo mu by'ukuri wo bita Aregueme Bunyoni yararwariyemo mu minsi yashize, nubwo amakuru dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko yagaruwe muri gereza nkuru ya Gitega, akaba ariho akomeje gukomereza uburoko bwiwe. Rero benshi baravuga bati byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe reka agererwe mu kebo nk'ako yagiye ageriramo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo na Aregueme Bunyoni umaze gufungwa hafi imyaka igera kuri 5, akaba yarakatiwe igifungo cya burundu kubera gushinzwa ibyaha byose bigiye bitandukanye. Rero amakuru nanone akomeje kugenda agaragaza yuko umwiryano ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi, naho nago bihagaze neza. Ariko mbere yuko tujya mu gisirikare cy'u Burundi, reka turebe iyi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda ivuka hagati ya y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ku itariki ya 25 ubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yatorerwaga manda ya kabiri yo gukomeza kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD, ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bari bitabiriye icyo gikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza, yaje kugaruka ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi zisaha bimwe mu bikorwa remezo ndetse na achievement zitandukanye igihugu cy'u Burundi kigenderaho n'ubundi byagezweho mu gihe cya Bagaza. Ibi rero bigaragara yuko bitigeze byishimirwa na bamwe mu banyepolitike, by'umwihariko abaheza nguni bo muri CNDD-FDD barimo n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko kuri rezo sosiyo, ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter cyangwa icyahoze ari X, nibwo Angelina Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza mu by'ukuri impamvu yamuteye kutishima. Angelina Ndayishimiye yaje gushyiraho comment ikomeye cyane agaragaza yuko ashimira Reverien Ndikuriyo kuba abaye umugambwe umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD, ariko nanone anamusaba yuko atakongera kujya agaragara mu buryo bwo kunenga ubutegetsi buriho. Reverien Ndikuriyo murabizi neza yuko mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kongera kuyobora iki gihugu, kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD, hari hamaze iminsi nanone hacicikana amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Reverien Ndikuriyo yaba arimo arashaka kwigumura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akamwigumuraho. Ariko kandi nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda yiyakira yuko mu mwaka wa 2027 agomba kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo tutaramenya ngo kandidatire azayitanga ari mu ishyaka rya CNDD-FDD, azayitanga ari muri Iprona, azayitanga ari muri CNL, cyangwa se ayitanga nk'umukandida wigenga. Gusa ikiriho cyo nuko umwaka wa 2027 uzagera, Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba perezida, cyane cyane yuko arashyigikiwe mu mbonerakure, arashyigikiwe mu ncabwenge. Benshi bavuga yuko mu by'ukuri numwe mu bagabo babona yuko hari ikizere batanga. Siwe wenyine, hari umugabo nanone bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu mugabo Ndakugarika Gervais Ndirakobuca, benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri icyo cyizere nawe yagihabwa cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Sibyo kandi nanone hari umugabo bita Arendi Kumana, uyu nawe nyuma yo kuba hari byinshi yagaragaje ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko murabizi neza ko ari umushikiranganje ujejwe cyangwa se ushinzwe igenamigambi ndetse n'amafaranga hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati aba ni abagabo b'incabwenge mu gihe bahabwa umwanya bayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwo mu by'ukuri butari kuvugwaho rumwe. Benshi bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yabarembye, abandi bati oya ibyo ngibyo naba mvugo muharabitse cyangwa se no kugira bamuharabike. Ariko mu by'ukuri ikiriho cyo mu makuru turi kugenda twakira nuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi butameze neza cyane nkuko bikwiye. Ntago muri iyi minsi mu by'ukuri bimumereye neza, kandi mu by'ukuri bikagaragara yuko ibyo byose biri kuba nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri avuye muri iri koraniro kaminuza, ubwo yaterananyaga mu by'ukuri imbaga, ubwo hatorwaga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ndetse
muri iri koraniro kaminuza niho hagiye hamenyekana amakuru menshi agiye atandukanye, ariko mu by'ukuri muri CNDD FDD turi buze gukomeza tubabwira andi makuru akomeje kugenda avugwa, tubabwire